did you do work for the Sangoma? I was cleaning his yard from the first day he was... Just speak louder. Eerste dag wat hy inkotrek het, toen ek die yard skoongemaak vir 3 dae. Hy het die blame Chris en dan eens laat nog nie daar nie. So, laat ek net lekker verstaan. So, I'm asking him, he said he used to work for a gentleman that was being accused of being a Sangoma. The first time when he moved in, for 3 days, he cleaned the yard. He cleaned the yard. Yes, I was cleaning the yard. Yes. Just 2 people wasn't staying there. Just house, they stay now. Oh, you were there before they came there? Yes. All right. En is jy seker hy's 'n Sangoma? Ja. Are you sure he's a Sangoma? He said yes. Wat maak jy met dink die man is 'n Sangoma? Dat is nie clear wat hy dra en dit wat hy my gepraat. He says the reason why the guy is a Sangoma is because of the clothes he's wearing, the traditional stuff, and also the fact that they asked him to bring him a baboon and tortoise. A baboon and a tortoise. All right. Just stand there. Chris, is die man waar hy van praat, waar hy bly, is die man 'n Sangoma? Ja, jammer. Kan ek maar sy naam noem, Stefanus. Ons noem Stefanus. Hy is hier so'n Goma nie, hy is nog baie jonk. En, hoe oud is hy? Ek dink hy is nou 27. Ek kan nie bekeer ouer as hy. Ja, miskien... Stefanus. Stefanus, ja. So you say he's not a Sangoma because he's young? Hy is hier so'n Goma nie, die rede hoekom ek so sê, en hy het nie na, soos ouwens sê, hy het na ons het na hom daar aangekom. Ons het voor hom daar in die compound kom bly. Hy het na ons daar 'n huis kom koop en dit was 3 jaar gelede. En ons bly nou in daai huis amper 6 jaar wat ons nou daar in bly. No, but he's not saying that. He says in that house, he was at the house when the men moved in, before you guys moved in. Ja, ons het na, Stefanus het na ons daar kom aan. By dieselfde huis? Maar hy praat van die huis van Stefanus. Hy praat nie van jou huis noem Chris. Yeah, oh, that's fine. What he's saying, just to be sure, just to make it, he's saying that when Stefanus, which is accused of being a Sangoma, moved in, he was the one that met him. He was the one that cleaned the yard. That's what he's saying. He's not saying that. That's what he's saying. I just want to clear it. Right, ons kom nou by daai. Now, you say he's not a Sangoma. I must tell you, I know Sangomas. I've spoken to so many Sangomas this week. That's like 23 years old. So HSC really, it's a calling for some of them. They have been called to that. They call you at any age. All right. Ons wil net jou version hoor. So jy sê die man is nie 'n Sangoma. Ja, hy sê 'n Sangoma nie. Hy werk vir die staatspresident. Hy werk vir Special Forces. Voor Ramaphosa. Vir Ramaphosa is hulle soos die speech wat hulle gehad het, ek dink dit was Februarie die 9de en die 9de Februarie wat hulle die budget speech gehad het op die 8ste en toe het Stefanus daar toe gegaan en na die speech die 10de Februarie toe gaan hy Pretoria toe. En hy kom nou weer oor 3 maande kom hy weer terug want hy gee klasse daar. Hy is nie in die Navy nie, hy werk vir Special Forces. Hy is daar op dit ding in die Special Forces. So he doesn't work for the Navy, he works for Special Forces. That house is not a Navy camp. Is hy een Navy. All right. Can I ask this, wanneer was die laaste maal wat hy hier gewees het? Die 10de Februarie is hy weg hierso. By die plek het. Toe die Special Forces. Wat is Jocelyn weg? Die 19de. Die 19de Februarie is Jocelyn weg. En hy is die 10de? Hy is die 10de is die Special Forces vir hom af Pretoria toe gestuur om klas te vat. So hy was hier nie? Hy was glad nie. Ken hy vir, waar was hy sy kar? Hy was sy kar in die jaar, hy was self sy kar. Want al sy goed staan in sy kamertjie, wat ouens sê die kamertjie bly gesluit. Die rede hoekom hy die kamertjie sluit, al sy tools is daarin. Nie as ek gaan in hy kamer, ek gaan net in hy kamer sê vir my, sê Ankel gaan haal jou
die graaf of gaan haal die hamer of 'n ding wat jy nodig het, as ek gaan leen by hom. Dit is garage. Hy het nie 'n garage hy het geen garage. Hy sit al sy tools in daai kamer. Ja, is dat waar staan sy kar? Sy kar staan buite kar. Dan sluit hy die kamer vir die garage, sluit hy toe vir die grawe. Nee, As hy lock the room, jy sê mos niemand gaan in die kamer nie. ons gaan nie, want as net 'n klomp gemors wat 'n garden goed wat daar staan, 'n karpolies en goedes wat daar staan dat hy dit gedoen. Alright. So you saying this man is not a Sangoma? Hy sê Sangoma. Now,